tuvuge ngo wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye. Tuvugirize Imana impundu. Twongera tuvugirize Imana impundu, tuzamure ibiganza. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye. Wazingani namwe zacu zikomere kurutare. Tuzamure ibiganza. Wagendanye nanena ubiyawe atari wasigani nange. Tuzamure n'ukuri. Wagenda ubiyawe atari tuzamura moga heke tuvugirize Imana impundu. Wagenda ubiyawe wasigani. Fata agatambaro dukure Imana ubwasi. Wagenda fata agatambaro niba utagafite ushaka icyo ufata mu ntoki. Wazingani zamura agatambaro Mana we. Wagendane ubiyadari wazingani. Tuzamure n'ukuri. Wagendane ubiyadari wazingana we. Binanga fata agatambaro uzamure ibiganza. Wagenda meza fayina yakitaye yari wazingani. Ayi wowe twese dusabwe wawe. Wagenda tuvugirize Imana impundu n'ukuri. Wazingani ariko kuririmba ni sawa. Wagendane Imana igendane nawe iri joro mu izina rya Yesu. Wazingani tuzamure kino gihande, tuzamure ibiganza. Wagenda ubiya wasigani. Tugira duca twese tugira
umuntu ufata mikrofone adasabye ijambo. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wasigamye intambwe zacu uzikomereza. Wa gatatu yavuye mu materaniro, Imana ikorera igitangaza, yabwiye Bishop azontegurira umunsi wo kuwa gatatu, nibwo nzovuga iryo shimwe, nzorivugamo amashimwe azokubera ubuhamya uzotuma ikibazo cyari kikuremereye wizera ko Imana ikizuba. Wagendanye natwe Mana, Imana yogendana naje imyaka itatu nyibwira ngo ABC igasubiza kuwa gatatu, maze kuvuga ngo nta kinanira Imana. Uzamureka turamye Imana kandi tuyishime kuko tuba twashize imbaraga mu kuyisaba. Sabye amasegonda 3 turakira Bishop ntituragira saa 5, mureke bafashe. Nzorivuga mu izina yanteguriye uwo munsi, nzoribabwira rizokubera inkomezi muri uru rugendo. Tureka gutwara umuhanda.
urakoze.